Ja sam fan Jestefa. 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 Brat moj i ja back to the usual, man. Prvi vlog nakon dugo vremena. Nakon dugo vremena prvi vlog, ovom nam je prvi video, tako da... Proleće je stiglo u Mitrovicu, u naš grad. Ove nedelje, 2 nedelje, samo su praznici. Znači, sa svih strana nas šibaju sa praznicima, brate. Da. Prošle nedelje je bio Uskrs, sutra je 1. maj i onda kao šlag na tortu ili kao šerbet na baklavu, Bajram u ponedjeljak. Ni jedan praznik ne radimo, Vaskrs, ni Bajram, ni 1. maj, samo nek se ne radi, to je moja poslovica. Kad se istroši baterija od nečega, ako ste imali bateriju litijumsku, to nikako ne smete da bacate u običan kontejner. Preporučuje se da se baci ovako na asfalt ako živite u gradu, a ako živite negdje u prirodi, onako u travu, brate. Posle ovako bude okolina. Sad ćemo da podignemo tepih. Iz banke tepih. Iz banke. Nema veze. Hvala ti. The Beast, man. A nisam mislio da sam nosim ovo. Svi te poznaju na zadnje slovo azbuke. Aha. Ovo je prava snaga, brate. Da, jedna ruka, znaš koliko ima ovo? 300 kg. 300 kg, ovo je persijski tepih. Reverse novinarstvo, građanin pita novinara kako vam služi ta kamera. Kamera služi dobro, dugo nam traje, od 10 godina već na zdravlje. Kakvi ste na dirigovanoj kenti danas? Pa, što se tiče dirigovane kente, u našem narodu se kaže da je to na ivici ludosti, tako da sam prilično suplementan. Znate kako se zove jedna lista? Vi stariji, vjerovatno znate za to. Top lista nadrealista. Idemo na jedno mesto, brat. Na jedno mesto, ajde, recimo. Počinjamo slovo M, završava se na slovo T, brat. Znaš šta je to? A nije kladionice. Kako se šta radite? Evo ništa. Ovo je onaj laki Z. A, Što kad dođe, s njim se popije 10 piva u 20 minuta. Samo ode, brat. i on ode samo naš kao kad ti postavi neko flash, znaš, baci ti flash i posle pola sata treba da se povadiš, da se sabereš, da se minusiraš i da nastaviš, razumiješ? Ovo vam je kladionica koja nema ime, a ima para. Da li si uplatio kredit? Si platio kredit? Platio sam kredit. Ja nisam se kladio na kladionicu, ovaj dečko iza kamere se kladio. 10.000 dinara dobitak. 10.000 dinara dobiti. Evo sad će da ti daju 10.000 dobitak. Novi novčanik, ne? Ne, ovo je novčanik stari moj. Idemo u ulicu koja se zove Sutjeska. To je put za volju i nevolju. Put ka bolnici, put ka crkvi. Tako da, ćao. Ovamo je, ako vidite, nalazi se Behar Sejda. Ako video bude imao 100 lajkova, jedemo ovdje. Iza mene se nalazi jedan lokal koji je najundergroundi ikad i najprogresivniji lokal ikad. Nekad je bio čak striptiz bar ili klub, pa je bio neki umjetnički fazon. Sad se ovdje cepa karak, karte, Da. šah i... I monopol. Aha. A nama je naš drugar Fan Zlatko, umjetničko ime Crni Zlatko, Da. kao crni sinj, crni cerak. Crno oko. Reci mi, od kad si u Mitrovici i zašto? Došao sam u Mitrovicu. Od pre par dana sam došao. Došao sam jer A brate. gdje živiš inače? U Beograd. U Beogradu. Da li se u Beogradu gleda Jestef i u kojoj meri? Gleda se u velikoj meri, naročito u društvu koje je oko mene, koje se nalazi oko mene. Da, To je neko inteligentno društvo. Jeste, naravno, ja sam
tamo pokazao svima njima vas, oni su oduševili, ono kao ovako izgleda Mitrovica, znaš. Jel ima dobre cure koje nas gledaju? Ima, više su fan, neću kažem ko, da se drugi ne naljuti. Da. Znamo mi To na ja. koga se misli. Pa znamo mi na koga se misli. Ne gleda se i u velikim krugovima porodice, inače, ono, baš te Aha. slavni. Sa nama je Zoki Kuče. Zoki Mitrovčanac. Da. Njegov broj je 6499. Ako zanima njegov broj, imate na njegovom mufu. Zašto se ova ulica zove baš super? Pa, ljudi su bili mnogo sujetni, a nisu znali da izgovore sujetno, nego sutjeno. I Sutjeska se tako zove. Idemo ka ulici Tuge, ulica Tuge i ulica Sreće. Raskršće. Reci nam kako se zoveš? Đorđe. Gde ideš sad? Jesi iz teretane? Bio sam u teretani, pa sam bio kući da se sredim. Sad Aha. idem do Kule gore da prošetam. Pa vidite da treba da zdrav život da se ode. Kao što smo od uvek pričali. Đorđe je inače moj drugar iz osnovne, bili smo različito odeljenja, ali smo se znali. Jest. On je u to vreme, u 8. razredu, čini mi se 7. mogao da sklopi Rubikovu kocku za 20 sekundi. Reci mi, Đorđe, 10 godina kasnije, da li se nešto promenilo? Jeste, mogu, pa recimo neki prosek bi mi bio 13 sekundi. Ako mi daš malo vremena mogu za ispod 10. Ako hoćete da vidite Đorđe kako rešava kocku ispod 10 sekundi, lajkujte video, ako video ima 100 lajkova, snimit ćemo, da može? Hoćemo naravno. Đorđe plus 1 subscriber, sigurno. Jeste. Ako hoćete da provedete mirno popodne, posle podne ili pre podne, dođite u ovaj park da se ljubite sa drugačijim polom od vas. Jednu egzibiciju da odradim. Sad ću da se popnem na ovo drvo do vrha gore. Ajde. Jel može? Ode drugar do gore. Znate kako je naš moto našeg rada i života? Nikad nije prestalo, nikad neće prestati. Idemo sljedeći kadar da pijemo neku kafu. Mnogo smo radili 40 minuta. Radovi na kontejneru. Imamo dva posla koje su totalno različite. Prljavi poslovi i prljav posao. Prestani da me snimaš da, kao što kažu neki što ne vole da snimaju, da te ne slomim to. Ajde. Snimi ovu lepu kafu. Hvala. Nalazimo se u kafiću Pauza ili Pauza na engleskom. Pijem kafu sa mlekom, espresso sa mlekom koji od 1 do 10 je 6. Okružen sam ljudima koje ne poznajem, a ovdje u Mitrovici je to često. Trenutno sam na centru šetališta. Pijem espresso, 2/3, brate. Znači ne do vrha, ne do pola, nešto između. Kafa je okej, možda 7, brate, od 10. Cure, mlade i stare. Žena koja nema mnogo para kod sebe može da vas posavjetuje kako da budete urbani. Džaba Versace, Gucci, Armani. Kad u džepu nema manje. Bolje u ruci jabuka nego na grani 2 pauka. Kako misliš meni, tako mislim tebi. YouTuberu se u video gleda. Bolje pare u džepu nego da imaš ovako glup motor. Nije ptica nego mrav. Olistala grana jorgovana vinama u Patreonu para. Dok je YouTube-a, bit će i žutoga stuba. U srcima našim stub je živ i tu smo sreću našli i mir. Oj žuti stube, oj caru Lazare, živi nam večno i podari nam pare. Vidjet ćemo se posle, otićemo da kupimo neke pitaljke, u zagradi ramazanke, u zagradi pitice, u zagradi lepinjice. U zagradi pitaljke. I vidimo se tamo i posle ćemo da završimo polako ovaj video. Da. Like, share, subscribe. Ko drugome sreću grabi, Sam sebi rano. brigu vadi.
To od nas, GG. GG. Posljednji test za danas, kupujemo pitaljke, ramazanke, pitice. Sa ovom sam ponao najbitniji deo, a to je ceger. Manje red nego inače. Ovo me šmeka od prvog dana kad dolazim ovdje da kupujem. Da. Ramadan in the Mitrovica. Dakle, idemo da kupujemo Ramazan, da uzmemo jedan tebre. Jedan Ramazan za njega, jedan Ramazan za mene. Ti možeš se pomeriš da ne praviš gužu. Ćao. Evo ga i hejteri. Ćao, 4, nemoj izgore nas. Hvala. There we go, guys. Evo, ovo je za vas. Od nas za vas. To bi bilo sve za danas, za vas, od nas. Ne zaboravite like, share, subscribe, Patreon i ajde. Doviđenja i imamo lep oblak iza nas. Hello, your computer has virus.